Postoji li na Balkanu granica koju religijske zajednice ne smiju preći kad se upletu u sferu državne politike, veliko je pitanje. A odgovor je tražio Mirko Bošković na Međunarodnom forumu Koalicije za Rekom na Jahorini. Ugledni profesori i analitičari iz regiona opominju da crkve ponovo gube kompas i da njihove političke aktivnosti podsjećaju na ulogu religijskih zajednica u ratovima 90-ih. Ipak primjeri promijenjenog odnosa vlasti u Srbiji i Hrvatskoj prema pravoslavnoj i katoličkoj crkvi ulivaju nadu da bi društvo moglo da ostane imuno na nerijetko otrovne poruke religijskih velikodostojnika. Predstavnici pravoslavne, katoličke i islamske vjeroispovijesti na 9. Međunarodnom forumu Koalicije za Rekom poručili su da religijske zajednice ne mogu biti u potpunosti apolitične, ali da njihovo aktivno djelovanje u toj oblasti treba da bude oprezno i lišeno dnevno političkog folklora. Ali je pitanje da li je to ostvarivo u praksi. Recimo ovo što sad spominjete u Beogradu i ovako, to je zagovaranje koju će moć crkva imati u društvu. To ne. Nego koliko će ponuditi smisla, osobito ovim našim podijeljenim društvima unutarnje, koliko će dati snage za pravu društvenu nadu, za jednu novu koegzistenciju razlika svih naših nacionalnih i religijskih. Mnogobrojne izjave velikodostojnika raznih vjerskih zajednica ne idu u prilog ni vjernicima, ni vjerskim zajednicama. To smo čuli posljednje vrijeme na raznim izjavama, raznim protestima i tako dalje. To je ono čime vjerske zajednice ne trebaju da se bave. Neću prihvatati nekakve institucije ili mogućnosti koje bi se drugačije politikanski rekle i izjasnile zaradi nekakve političke korektnosti. Što bi ja morao biti politički korektan? Ja sam čovjek od religije, imam pravo reći istinu. Vi recite nije, pa ćemo razgovarati o tome. Profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Žarko Puhovski, smatra da religijske zajednice iz ratova tokom 90-ih nijesu izvukle pouku koliko pogubno može biti njihovo miješanje u politiku i da posljednjih godina ponavljaju greške iz prošlosti. Pokazuje se recimo u Hrvatskoj time što nadbiskup zagrebački kardinal Bozanić u Vukovaru dosta jasno govori protiv toga da se dopusti označavanje ulica u Vukovaru i ćirilicom. Ili s činjenicom da Amfilohije Radović, koji da se ne zaboravi bio i jest vjerojatno najbolje obrazovan visoki funkcionar Srpske pravoslavne crkve, sebi dopušta jedan naprosto prostački govor, govorim sad o tekstu, a istovremeno govor koji gotovo direktno poziva na nasilje. Vlast u Srbiji oštrim odgovorom nakon protesta povodom Briselskog sporazuma o Kosovu pokazala je da uticaj crkve u srpskoj državnoj politici napokon značajno slabi. Upravo ova posljednje izbori, promene u vlasti, da to pokazuju vrlo transparentno kako u Hrvatskoj, tako u Srbiji. Što se tiče Srbije, mislim da nikada nije ovako jasno rečeno da crkva ne može da vodi državnu politiku. Dakle, niko ne spori pravo crkvi da daje svoje mišljenje. Međutim, određeni verski velikodostojnici, kao što smo imali prilike prethodnih dana da vidimo, istupaju na jedan nekorektan način. Način koji vređa. Jedan od zaključaka 9. Međunarodnog foruma za tranzicionu pravdu na Jahorini je da ratovi 90-ih nisu bili religijski, ali su religije u njima učestvovale na metafizičkom nivou, teološki opravdavajući zločine. Zato danas velikodostojnici 3 najveće religije na Balkanu imaju posebnu odgovornost u procesu pomirenja. Prije svega treba da jačaju i šire ideju praštanja među vjernicima. Toliko sa Jahorine, moje ime je Mirko Bošković.